jaftuu lamaa finfinnee biitu faana akkamii gurgurama. Didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurbaa kan seenaa natti nuuf qaroo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lama hiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan. Kanaafi gurbaa barataa Moyyaraa eegame booree baafata ilmi guddifachaan as galee. Vi må vise fordi det er ikke alle som forstår. Det er ikke alle som leser avis I dag. Så det vil vi vise. Vi støtter folk vi er kommet fra. Og barn som går på skolen, lege, lærere. Hvorfor dreper de lærere som demonstrerte for sitt eget rettighet? De er ikke terrorist, men de sier at de er terrorist, men de er ikke terrorist. Det er vanlige folk. Det er vanlige folk som meg. Så det vil vi bare vise våre støtte til vårt land. Det er bra dere gjør det. Tusen takk at du kom og vi skal vise sammen med Oromo I dag de drap I Etiopia, Oromia-rige, på grunn av de demonstrerer den fredelig demonstrasjon. De ikke terrorister Mandetene drap barna som 8 år, eldre folk som over 65 år, og elevene som går høyskole 3. år, 4. år høyskole. Hva vil si at vi har et brev, vi skriver dem Britasjen I dag som I Etiopia. Vi skal levere for dere, dere sender videre den brevet. Også Mayor of Tingwall, today we are here to show our support and solidarity with Oromo protesters in Ethiopia in the name of Oromo community in Tingwall and Muroromstar. In our back home country, Oromia, Ethiopia, Oromo university students have been opposed and peacefully protesting against the new Addis Ababa integrated master plan. This master plan has hidden agenda. Because of this hidden agenda, it has a large constitutional, political, economic and environmental consequences for Oromo people. This master plan aims incorporating small towns surrounding Addis Ababa for the convenience of vacating land of foreign investors like China, India, by displacing thousands of Oromo farmers and continuing abuse the fundamental human right of Oromo peoples. The Oromo people strongly believe that terrorizing, arresting, torturing, displacing, making homeless and make killers no development. These all things are not a development. But the government make these all things in the name of development. But this is not development. Killing and arresting innocent Oromos. The university students, incidentally high school, elementary and residents are protesting peacefully demonstrated against this technical move of Addis Ababa integrated master plan. This demonstration, the students asked Ethiopian government to stop this new Addis Ababa integrated master plan on the protest, to stop displacing their families and making homeless, to stop terrorizing, abusing human rights in Oromia, to stop mass arresting, torturing and killing innocent Oromos. But the Ethiopian government response was swift and brutal killing. As international media, BBC, Al Jazeera, Africa 54 reported, over 140 people have been shot dead. Others several injured and thousands arrested. Even political leaders not directly involved in the protest. As you see, we are here to show our support and stand in solidarity with Oromo protests in Ethiopia and to expose this human rights violation to the world. We also ask the Norwegian government and international organizations to stand in solidarity with the peaceful student protests who are condemning such injustice. Thank you for your time and for listening to us. Yes.
Thank Ja, you. jeg vil du si takk at du har oss. Vi skal levere denne brevet de har lest. Ja, det er det han leste. Ja, de inneholder, men det er litt, vi har skrevet litt masse. Det har bare... Lest noe? Ja, noe. Dere skal lese mer og sende videre denne brev for... Og Ingeborg viser ramen. Together to show our solidarity to the Oromo people. Or innocent people, Sudan, farmers, killed, pregnant women have been killed. Some of them are arrested, tortured, and enslaved from their ancestral land. We came here to show our solidarity For the people. to the people and to give attention for the Norwegian people, for the Norwegian community, for the Norwegian government, to give attention, and the international community to give attention for the Oromo people, for the innocent Oromo people have been killed at this time, because this is the West in Norway, is one of the countries who are supporting this dictatorial government. Your money directly goes to killed or innocent people. This is why we are handling. Yes, I understand. Yes. I will make it great for you that you will come here and tell me. Ja, hvis du vil si på norsk, vi hører norsk. De forstår godt Ja, norsk. det vi forstår. Si hva jeg vil si. Hva opplevde om at vi har kommet hit i dag. Ja. Jeg synes det er positivt at vi tar en sånn stille demonstrasjon. Jeg synes det er positivt at det er såpass mange som møter opp. Jeg synes det er positivt at jeg har utformet en uttalelse som vi da Tingvoll kommune vil bære videre. Og at mange land, jeg er ikke kjent med alt, sånn at når de kommer og forteller litt sånn spesielt, så setter jeg pris på det, så jeg kan bli mer orientert om hva som skjer i de enkelte land. Jeg har aldri vært i Etiopia, men jeg har vært kanskje 15 ganger i Afrika. Ja, men ikke i Etiopia. Jeg var veldig mange ganger i Egypt, jeg var i Marokko mange ganger i Sør-Afrika. Ja. Så jeg har reist veldig mye, men ikke akkurat til Etiopia. Så det er litt ukjent land for meg. Så jeg setter veldig pris på at de kommer og oppdaterer meg litt på det som skjer rundt i verden. Og når det er i tillegg bor i Tingvoll, så er det veldig bra at også er informert om hva de har å tenke på. Ja. Hjertelig takk, ja. Ja. Jaftu lama finfinne bitu fana kami gurgurama Didi malif godanta godani isyo jedani ajesi rattidu lafa kellakisini Enya bashi tigurma kanne ana tinu karo kenya lafa dafi sena galma kenya ganama Gadi satuma sera fera jaffetu lama Yiguman sitiksina nutiskane tokkumman Anaafi gurbaa barataa eregame bore baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba uggura osoo Oromoo ta'e maaliif biyya gurgura Dadamagi laki Oromoo bahadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee alagaani. Dadamagi laki Oromoo bahadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee alagaani.
siif itimame dhiigaan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan dagannee sirraa qaamna finfinnee kanaaf garaan keenya.